Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bilibak matkan ka, Ariden. Apay ka di, Sander. Kastaw na iti kinakurapay yo. Dandani saan kayo pa'y amakaraman iti naimas asidaen no arigan. Anyamita, may saka kadag iti aggraduar iti kolehiyo? Dahita ti pakakitaan asaan ang tubang tirigat ti panagbiag. Tapno makaadal ti may sa amarigrigat akas kanya. Anya? Pangasim ta sardangan nakmat kuman. Sipod pa idi. Siyak akanayon ti tildilawam. Awan mo't amok asaan na nasayat nga aramidag kan ka. Uy, nagturad ka mata namang sungba-sungbat kanya kita? Sika mamirmiraot? Di ka unay aglablabas, Sander. Kaputas saan tayo nga ammo ti biyag tayo. No itakat sika akanayon ti aday tinangato asaan. Saan tayo nga ammo? No sino kanto iti masungad nga aldaw. Anya? Panawan ka man lang. Amangan lumapir di lang ti aldaw ko. Gapukin ka. Sander, naamwak tin bagbagam ka ni Reden. Ket, anya ti makulam, Rowena. Umdas ka di dayjay. Tapno maipakaawat ko kenkwana. Adinan ipilit ti agadan. Gapota marigrigat dalakit nga rod. Sander, saan ko mamot akasta? Abay, isakit mo dayjay a tao? Sabagay, close kayo iti tunggal maysa. Gayam kayo adwa. Kat panagkunak, saan amay parbang ter aramidam kankwana? Imbes nga ibabam ni Sander, tulungam kit di. Tasi kakat nga rod ti adda kabailan na itibiyag, kada tayo nga aggagayam. Ay, no siya kalamay sa. Diyan ka ti agsayang iti panawan kan kwarta iti dayjay a tao. Biyagda nga rod, di isumat tente makamo iti dayta. Alawanan. Di kapilitan namang tulong kankwana. Ngam pangaasim ko matasarda nga mon. Diyak kayat nga aging ginura kayo latan. Day, papanam ka di manan anak kaw. Nakarubuat ka mal. Wen nga Rod, di mo matimbagbaga nga adda papanam ita. Nalipatang nagpaisong imbaga kada kayo nanang, tatang. Nga mapan kami agsapol iti gayam ko iti pagtrabahoan mi. Ay, katun anak kaw. Kahit tagan anad ka iti iruruar mo. Uwan tatang, agyaman ak. Kat agawid ka kadimot lang inton malam, anak ko. Wen daw maturog ka pa ijay dagus mo. Agawid ak tumat lang nanang. Mapan kami lang agisubmit iti resume mi kadag iti makita mi a hiring when no job openings. Ala nga Rod, anak. Kat agan anad ka kuma. Adumat ang dagiti nagisubmit aranta iti resume ta Reden. Umdas mat sigurong dayjay. Uwan di na. Kat sapay kumaata maawat ta. Ay, huwan nga Rod. Sapay kayat kung ti maaddan iti trabaho. Orasyak Amumat ti kasasaan mi iti biyag. Isa kastaw na ti gagar ko amadaan iti trabaho. Agpada ta ari den. Ay, wan gayam. Kumusta mat nga ta ni Rowena? Uwan nga Rod. Saan tamatan nga inayaban? Wan nga Rod. Adayumat nga min ti lugar da. Ada komunikasyon mi ngam sagpaminsan mat. Sana bale, tenton maawat ta. Ayaban tanto. Kat, ni nga ta Sander. Kumusta nga tamot kang nadya tao? Amang ano nakastrek day jayan iti trabaho na. Adu dagiti kabagyan da amang tulong kankwana. Sapay kumatasaan kami nga grana. Amangan nga no katawaan nak no maamuan ng awan pa'y trabaho. Ay na, bye-bye amon Reden. Di ka maupay iti aramidan na. Pagbalinam kit di akarit da gitari den. Rowena,
Ingkamutan agaplay jay nagaplayak a kumpanya. Naawat akon. Kasta ka di, Sander? Wen, isungarod nga ibagbagaken ka ang ingkamut agaplay. Kasla mabutengak mat nga agaplay. Amangan nga mino saan na ka maawat. Kasano nga min amaawat ka, no di ka agaplay? Ay na, nagpadaan nyo mat itigayem mo ani Reden. Takrot kayo adwa. Bueno, dahil tati impluensya na ken ka. Tainraman mo man ang di tao, iti saritaan ta. Kasano? Agpada kayo atakrot. Kinunakmet nga min ken ka. Nga awan tinasayat nga ipaay ti panakigayem mo ken kwa na. Talaga na dagsan tirik nam ka ni Reden Sander. Apay ka di? Nasingpat mat ni Reden Ay na, uray inala na amin na kinasingpat dito'y lubong. Talaga na dagsantirik na kenkwa na. Sipod nagkakaadalan tayo. Uy, Rowena! Si kamat gayam dayta. Naipagmanta na granata dito'y sentro. Huwan nga rod gayam. Nabayagan na saan tayo ang nagkikita Ay, papanam? Dito'y laang gayam. Umayak agatang iti pangkusina mi. Kasi ka, papanam ka di? Napanak na di pasa kadagi di application letter ko. Tani, masikurana kung naawan trabaho na. Kasta gayam. Nabayagmatan ang nag-aplikar kami kani Reden iti na duma-duma kumpanya. Ngam awan mat awag da no naawat kami wano saan. Ay, dahito nga rod tirigat na kada tayo a fresh graduate. No daduma, biro kan dati experience. Kasano tayo kumaa maka-experience? Kat fresh graduate tayo kat nga rod. Dayta nga rod. Sa bagay, saan tayo ida mababalaw? Kapot kayat damat dagiti expert nagbalin nga staff. Sa bagay matkatias. Anos na nga talaga. Ni Sander kat di naggasat day dyan. At ang trabaho na. Kasta ka di? Kat ijay pa'y nalatak a kumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama amaawat iti trabaho na nang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Basta birok kalatan, adan tulata. Talaga akasta timang rugrugay. Talaga amarigatan kayo. Nangruna kat adu ti agberbirok iti trabaho ita. Wan matkit di nang. Makapaliday lang amin. Tantanin makatawan ng istambayak. Sana bale, anak ko. Taadamat gardin mo. Dagiti nga tabats ko. Amang ano nakastrak da amin nun iti trabaho. Amang ano dapayin sa adda iti trabaho da. Indo kastaman bilang. Laglagi pem akanayon ti ibagak. Saan a kompetisyon ti makastrak iti panggedan? Dumteng tulat tadayta iti umno a tiyempo. Masya nakiti anak ta lakay. Ay, apay ka de, bakit? Mapukpukawan nga ruden iti namnama. Ay, piman mo ti anak ta. Ang imbagak, asaan a dinadaras ti makabirok iti panggedan. Nasaya at ano kasta bakit? Tapno saan unay ang mapukawan iti namnama. Ken, pampanunutin na ngamin ti kaadalan na ani Sander. Amangan kanuno kantsawan wano katawaan na, inton maamuan na atambay pailaeng ti anak ta. Di na ngamin kumapanunutan dayta. Talaga akas jay ti ugali day jay asander. Gaputa kanayon a panuynuyan dagiti dadakkel na. Kumusta Reden? Ada ka din naawat mo nga awag ije na pananta? Awan pa'y nga ron. Anya? Isot sang kaoray ko. Ngam kanayon mat ang mapaayak. Apay, ada ka din naawat mo nga awag, di na? Wen, adda Reden. Kat mangrugi akon inton bigat. Anya?
No kasta, sa anak anaawat. Malidayanak para kan kariden. Ang urayam lata. Amangan no sikat ti sumaruno nga awagan da. Oh, Reden, si kamot gayam dayta. Sander? Anyan ti kasta alangan? Daan da kita badong? Abay, saan ka din na makagatang iti kabarbaro akahus mo? Dinakman kantyawan. Sa anak nga minakaskan ka. Sika, aro ti kwartam. Piman kamat, Reden. Kita anak man, naka-formal atay rak. Idinto tasika, kasta ti langam. Kat nagasat ka no nasayaatan ti trabaho mita. Di ka katagyaman. Anyan. Talaga amalas kamat iti biyag mo, Reden. Awan lang arudan ti kwartam, di ka pa'y makastrek iti panggadan. Di ka mang tagibasit iti pada matao, Sander. Gaputa di mo amo ti panagtayak ti lubong. Urean niya pa iti mapaspasama. Sa anak to ama ipadakan ka. Nasabat ko day jari din. Kat, kinumustam ka di, Sander? Apay kumakumusta. Kinat katawa ka. Anya? Kasano ajak katawan. Ket no nakadadaan jay kaus na idinasabat ko. Mapansiguro aglako iti nateng Awan mo ti makitak ang nakakatkatawa iti dayta, Sander. Anya? Talagang isakit mo day jari din? Isakit ko, gapu tagayam ko. Kan gaputa na sayaat mo tagayam. Di iso. Basta siya, talaga ajak mapilit tibagik ang makikapiyakan kwa na. Kumusta kan Riden? Kastoy, agmula-mula iti konforme. Kabayatan nga agbirbiro kak iti trabaho. Ay katuan di ka maupay. Basta agbirok kalata. Kat sika, kumusta kan nga? Nasayat matriden. In-enjoy iti trabaho. Ang malidayana. Ni, apay nga? Kasano, ipandak ka no ije sa bali a branch ti kumpanya mi. Sakit ije adayo. Anya? No kasta, pumanaw ka diti lugar tayo? Wan Riden, saan ko kumakayat? Awan maaramidak. Gaputa order mat ti boss mi. Ano sama? Barang into nagbaybayag, kat isublida ka matlangit ti branch da dito lugar tayo. Wan nga rod Riden. Ngamni, di ka manglip-lipat Apay ko maamang lipatak nga kat data tinasingad iti tunggal may sa sipod pay. Sa bagay, kat sapay la ko tamakastrat kamatan iti panggadam, iti kabitan a panawan. Ay na, nagsasaro no amay ti apit mo ari dahin anak kaw. Nay maglakid din atatang. Ay na, nga raw anak kaw. Dakal mo't ati naglakwam. Nayunak pa'y tatang. Tapno makaurno nga kat agnegosyo ak. Wen anak kaw. Suportaran ka iti dayta a planaw. Agyaman nagtatang. Tani, sa anak matmanan anaawat iti nagaplayak. Ay, anyan ti kasta nga agpaisaw anak kaw. Wan nga rod tatang. Isa na panunot kong agnegosyo ak langan. Barang isutilinyak. Ala, wen anak kaw. Awan dakas na no padasam. Reden, mabitlaang. Ha? Si Kamat, Rowena. Wan Reden, nakita ka ngamin arimar dito karinderya. Isa kinamakam ka. Sayang tadi ka nakita itay. Tanagiddan ta kumaanangan. Wan nga rod, ngamsa na balan Uy, madlaw nga sensado ka na. Kasla ka na yun ka at tumama itinatang mo Saan mat? Kat sika, papanam ka di. Ay na, napan ko in follow up ti papeles ko. Madama nga min ti panangipagnak iti requirements, tapadasak man ti ag-apply di abroad. Ha?
Agabrod kagayam, Rowena. Wan Reden, tani, nabayang mo tan ajak makabiro kiti pagtrabaho. Naimbag pa'y da Sander kandina. Wan nga rod. Orisyak. Adon tinagaplayak. Awan matlat ta. Iso nga agur-urno nga kiti pang negosyo. Ay, sapay ko mga rod, tagbaligi ka iti dayta planon. Ay, alauna mat gaya man. Nang lukat siguro ti opisina papanak. Sige. Kastapay nga rod, Rowena. Good luck. Thank you, Reden. Ato hawatan na ito Basit at tulong ko para iti panagabrod mo. Ha? Ay na, agyaman ako na Reden. Bumawi akto inton adda kwarta. Awan ang yaman na, Rowena. Kanayon ka matamaranahan dito sa sentro, Rowena. Wan nga rod, Sander. Agkasam, di-service ka ita na. Ay ka talaga akasta at adda kwarta na. Ha? Saan ka di ahusto timbaga? Alangan mo't ano ag-commute. Saan ko nga itulo? Siya te head ti kumpanya ni. Awan kit tinlugan ko. Saan mo't Tangay ado ti kwartam. Agilibre ka man nga rod, Sander. Sana balit aggayem tamat. Anya? Talaga akasta kayo ang marigriga tanya. Dahil tala libre ti amuyo. Saan mat? Kaya't ko lang apanat na kano talaga nga ado ti kwartam. Ano yan? Kinapodno na. Diya kung nagustuhan ti ugalim, Sander. Nagalas. Nakarkaro ita, tanangaton ti saad mo iti kumpanya nga ayan mo. Naimbag pa ni Reden, tamadlaw nga asensado, ngam napakumbabalat ta. Ay kat no di mo magustuhan ti ugalik, di san lang. Di ure man aglinipat tang nagayon. Well, no day ti kayat mo, di iso. Saan ka matlaang apudpud no agayem? Awan ti nasakit abakrang ko, no saan da kon nga ibilang agayem. Awan ti bapukaw kanyak. O sige, panawan kan. Anya, talaga ang nagalas ti ugali day ta, Sander. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwartaan. Sanda? No. Apay kasla naklahat ka nakakita kanya. When na, umapal ka itilugan ko. Ha? Anyan? Aging gaita? Kasta pa'y lagayan ti ugalin? Anyan ti kasta lang ang Reden. Imbagamat ni Rowena nga adda kwartam. Ngam apay akasta ti langam. Nakadungdong rit ka. Di ka unay aglablabas, Sander. Gaputa saan tayo nga amo ti mapasamak iti masakbayan. No ita kat adda ka iti nga to. Amangan no kadag iti masugan nga daw. Kat adda kan tumat iti baba. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo ita alawas na pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon at agibasitan ni Sander ni Reden. Gapu iti kinakurapay, tinaud-udi. Kanayong damat abagbagaan ni Reden. Asaan kum amaup-upay, kadag iti mapaspasama. Bulan tinapalabas, kat ngimmato ti saad ni Sander, iti kumpanya pagtrabtrabahuan na. Ngam ni Reden, kat agbirbirok latta, iti pagtrabahuan na. Iti may sangal daw, nagsabat manen, da Sander kan Reden. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwartaan.
Sander? Apa kasla naklaat ka nakakita ka niya? Wano, umapal ka itilugan ko. Anyan? Aging gaita? Kasta palagayam ti ugalin? Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga dakwartan. Ngam apa akasta tilangam. Nagdungrit ka. Di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti mapasamak iti masakbayan. No itakat adda ka iti nga to. Amangan no ka nagiti sumarsaro nung aldaw kat adda ka matan iti baba. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anya ti aramidam. Di nakabalan aguyuden papaba. Diyak imbaga guyudan kay ngay pababa, Sander. Ti kunak, di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti masakbayan. Kuston, jakon kayat nga ituloy daytoy asalitaan. Ngem daytoy tilaglagipan. Manipod ita. Ibilang kan akalaban ko. Anya? Mano atawan ajak nagaw-awid dito'y pagilyan tayo. Ngam adumat gaya man tinagbaliwan na. Wan nga rod, Rowena. No apay ngamin ang nagbayag ka iti abroad. Ay na, amo matan ti panagbiag mi dito'y lugar tayo. Inan-ano sak tinagtrabaho iji adayo. Barang bumaknangak ko na. Saan mat gayam? Si Kamat. Ang damat lata nagbaliwan ti panagbiag mo, ah? Nahawan na ah. Ngam sana kaslakada kayo abatch ko. Kas kumakan ka. Ay na, dakkel gaya man tinegosyo. Agasam man daytoy. Ag-branch out ka pa yan. Ni Sander, CEO ti kumpanya. Sigurado adakkel ti masusweldo na. Kastamot ni Dina. Talaga akas, Rowena. Agduduma tayo itigasat. Sa bagay matkat di ah. Kat, kumusta kayo matan ka ni Sander? Nabayagan na saan kami ang nagkit-kita. Diyan mo, numalagip nak pailaing. Anak ko, dakkelan tinagbaliwan ti panagbiag tayo. Nadorasen ti negosyo. Wan nga rod nanan. Kat agyaman tayo iti apo. Husto tinakunam anak ko. Kat sapay la kumata saan kamot nga agbaliw. Saan to Apolos mapasamak na itananan? Apay ko mga agbaliwak ngay. Nasaya at nukasta anak ko. Nasken ngamin nga agbalin tayo anapakom baba akanayon. Wan nanan. Laglagi pa kami nagitang imbagayo. Nasaya at anak. Di mo ko matultuladen dagiti daduma dita. Anak kaigam dalaang iti ribo-ribo. Anggam nagbaliwan ti ugali da. Wan na. Saan kayo ang madanagan? Gaputadyak to pulos aramidan ti kasta. Ngamin, pinadakkaldak itinasaya at asursuro. Si kagayam ti anak ni Doña Caridad akasosyok iti may sa negosyok, Ma'am Isabel. Wan sa redin, kat maragsakan ak unay anak ka amukan ka. Kasta akmat, madam. Isabel natan, redin. Diyak kayat ti formal na unay. Sana bali, tawan tamot iti meeting. Sa bagay, gusto ka, Isabel. Taurasyak, jakmat kayat unay ti formal. Talaga ka di aday jari den, di aking kuko ay tinalatak a groceria, dito'y ili tayo, Tonyo? Un sir, kat sigun ka dagiti staff na. Tinawon nga ag-branch out da. Iso anabi iti panagbak nang ni Sir Reden. Kasta ka di. Un sir, ket kaslaad dayo anabakbak nang ni Sir Reden ngam da kayaw. Anya? Pagpungpungtutan na ka di, Tonyo? Saan, sir? Ngam no idilig ngamin kada kayo. Empleyado kayo lang.
Nangato ti saad yung agpaiso iti kumpanya nga ayan yaw. Ang empleyado kayo latta. Idintuan ni Sir Reden. Isu ti owner iti imatmatunan a negosyo na. Di nakpagpungtutin, Tonyo. Anay ko, sir. Nasakit gayam titong payo Saan lang atong pati maraman ng kanya? No Ah, aglablabas ka. Kandi naklaeng-laengin, Tonyo. Gaputa umadanin amang lukat mat tinigosok. Kabalan yung ata, sir. Amang awan pa'y makabulan. Kat nabangkrapan ti negosyo yo. Nala, uminom takit din, Tonyo. Ah, Taamangan lumasipat kamanan. Tonyo, kaslabad mod ita ni Sir Sander. amo mati ugali day di abos mo, manang Mirna. Bosta, kunam Ay, sinipat nak nga rod manang. Ano sa anak la nagpampanunot, sinipat ko mat. Oho, katno agpatingga ka laang iti sao. Anya? Kabaalak mat ti kabaalan ni sir, manang Mirna. Apay nga rod nga adda ka dito nga agpapaay kas driver na. No adamot ka ba alam iti biyag? Saan aday tati kayat ko asawen, manang Mirna? Kabaalak mat ti mang sipat. Hala, agkapitakit din. Tayong kaagwashing kadagiti lugan ni sir. Ang mga numakita na ka dito anak kasikawil, kat anyamanan ti aramidan na kan ka. Amom Reden, damag ko kat nagikat ka ni Sander ti trabaho na. Apay ka no? Agnegosyo ka numat. Anya? Wan, kat grocerya ka numat ti negosyo na. Ha? Kasla kaya't nakaakompetensya na. Awan mabalin tayo. Sa bagay, awan makalapad kan ko na. Nuan yaman ti kayat ng aramidan. Buwan ngam ibirok na kumamot ati negosyo na. Sa balimot kumati produkto na. Kumaa, ngam saan mat nga rod? Isa bayan tayo latan, Rowena. Isabel, iha. Agnubyo kayo kadin, kaniriden? Saan, Mama? Ngam, nagaram ka di kan ka, Isabel? Uwan, Mama. Jak ilibak dayta. Kat, ada ka di matmarik na mapanagayat kan kwa na? Mama. Iha, nadlaw ko ang nadagkat kayo iti tunggal maysa. Kan uray ni papam, nadlaw na matdayta. Aglunak analag antirik na kan ko na. Kan nakitak ti pa ng respeto na kanyak, Mama. No para kanyak, awan parikot ka ni Reden. Adda masakbayam kan kwa na. No lakit data adda matriknam kan kwa na. Day tama tinapanunot ko, Mama. Ngam adalag pa'y anaimbag tirik na. Kung nagtumad ngamin kan gaton nyo, agbaligi ti negosyo. Maragsakan akmot iti dayta, boss. Mabalin ka de, anayunan yung matisweldo may. Anya? Apay, sika lang aya ti susweldoak, tapno agpanayon ka. Amok nga do kami asusweldoan yo. Hanggang kurang ngamin ti masusweldo may. Agatang kami lang iti bado, kan masapsapol may. Kasla kurang pa yun ti sweldo may iti makabulan. Saan kayo nga mina nagumatgatang itibado yo? Nang Nangrunakan ka. Isumot lang awagwag tikat gatangam. Ay, sana bale ata bagay ko mat, boss. Ken sana bale, tasan awagwag da ito'y rupa. Anya? Hmm. Oy, Tonyo. Ah, No tagi kurangam ti ipapasweldoken ka. Agsapol ka iti sabali apang gadam. Ay, kayat ko boss. Pumanawak nga rodan dito'y. Kahit mapanak agaplay diyan ni Sir Reden. Kayat mo ka di manen ti makaraman iti sipat. Ay, sana, boss.
Jay kaimasan amakan ti kayat ko amaramanan. Saan na ta si Patyo? Ay, maum-uma akon iti si Patyo, boss. Ah, jak kayat ama perdi ti aldaw ko tonyo. Hey. Iso apanawan nak dito yan. Tagbilangak iti kwarta. Sir Reden, nadlaw ko abi mabati sales tayo iti nagsasaro na abulan. Reden ko namlatan, Rowena. Sa nabalit ta dudu at halaang mat. Kan sigud mat nga gayam ta. Wen matket di nang malidayanak laeng. Gapu ta dakkel ti nagdumaan ti sales tayo idi kan ita. Kasano nga min na sana bumaba? Kat addan grocery ni Sander. Agin nasidag pa ti lokasyon. Wen nga rod Reden. Sapay nabababa ti presyo dagiti dadduma a produkto ijayan na. Isa maawis at talaga dagiti tattao agumatang ijay. Hala, sa nabali. Talaga kasta. Basta agtrabaho tayo lata. Malagip kong aming ginaudya pa nagsarita mi. Kinunana, asipo ni din. Kakompetensyan ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, talaga aday di Sander. Jay la makikumkompetisyon ti amuna. Sapay ko man. Tasang agsaksakit tinakam mo kanya, Reden. Itian niya aga po, Sander. Kas makita ket ad-adon ti branch ti negosyo ngam iti sika. Dakkel di nagdumaan dagiti negosyo ta. Nagasat ka. Kaputan na pardas ti panagduras ti negosyo. Ngam saan kung mga amdas day ka? Tapno agbalin ka anatang unay. Aging ka di ita? Kastapay laang ti sao apang laban mo kanya, Reden? Saan ka pa'y gama nagbali o? Takrut ka lata. Nugulo ti birbirukag. Tutupan ka. Ngam gaputan na uli magtikayat ko apan nagbiag. Baybayan ka. Awan mon, Reden. Nukastam ngamin na kanayon. Kanayon da ka nga ibadag. No saan atangig ti may sa atao? Saan amang ibadag? Si kalayang ti akin aramid iti dayta. Agyaman na. Tay naklon mo ti panagayat ko, Isabel. Gapot ay ayatan ka, Reden. Ikari. Agbalin na ka napudnukin ka. Jak aramidan ng itibanag amang pasakitkan ka. Kasta ang Reden. Agbalinag to anapudnukan ka. Agyaman na. Agpinatag ta. Kat agbalin ta anapudno itong kalmaysa. Kat itapay lang. Rugyan tan ti agsagana para iti masakbayan. Agin inom kayo manan iti arak, boss. Katanya ko matibibiyang mo, Mirna. Pasensya kayon, boss. Concern naklaang kada kayo. Ngamin, kaslari na biimot ti panagin inom yo. Oy, di nakpakimibiyangan na. Mabalin ka di at itrabahong ti into naram. Pasensya kayo nga roden, boss. Labit ka una, babaunan, Mirna. Pasensya kayon, boss. Kasla ngamin agsakit ti ulog no tsak agsasaw. Isasuman na uak, Agbiro ka iti sa bali akasaritam. Sana siyak. Saan abasuraan ti lapayag ko? Wun, sir. Pasensya kayon. Sige, sir. Unay matay ka na tao. Bimak ng laeng ngam kunamlan asino. Tonya, danggayan nakman nga uminom. Apay ka di nga umin-inom kayo manan, boss. Amog matlahe nga kayat mo. Rawat kamot kat iti arak. Naraw-rawat kayo, boss. Kat nominalam kayo nga uminom. Amangan paigid din no addiction daytan, Anya? Di naksuruan, Tonya. Uminom takit din. Kaduna, boss. Amom, Tonya. At anasirpat ko na pinta sa balasang. Kat sigurado abak ng dayjay.
Ay, kat Arman yun, boss. Plan-plan wag nga rod no kasanok nga Armen. Di bagayaw, te. I love you. Oh, barang sungbatan na ka. Oh, Awan mo't gayam sersirbem akasarsarita to nyo. ah, Panawan nakman laangan ditoy. Talaga sa balik ti ugali da di Sandra. Apay ka day, anak ko. Ar-arman na karon ni Isabel nanang. Ay, patsyak. Igagagara na dayta. Kaya't nang agawin kan ka ni Isabel. Wan nga rod nanang. E di damo. Kinumpetensya na kiti negosyo. Ita, arman na ni Isabel. Sana balay, taamok ang napundugan ka ni Isabel. Kat di nakaisukat iti sa balay. Sa bagay, agtalikak ka ni Isabel nanang. Ngamnaskan ko mamakasaritak da di Sandra. Tapno saan na namang riribok. Ay, baybay amon anak ko. Amangan no ad da arom swati parikot no kasaritam pay laeng. Adag man na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagat, ti ayat ko kan ka. Nasayangan man tay may kasande. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsuplim. Te ibagak nga agsapol kan iti sa bali a babae. Aniya? Wan. Gapot na awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak na. Kat kabailan ka nga ipaayan iti nasaya at panagbiag. Pudno? Baknang ka. Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot taad tan nobyo. Aniya? anya ti aramidan ni Sander, iti dayta gundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas anak pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, baligi ti panagnegosyo ni Riden. Pumapal ni Sander. Isu ang nagikat na ito iti trabaho na, kat nang lukat mat iti negosyo na. Kanayon na nga rod a kompetensyaan ni Riden. Naadaan mat iti relasyon da Isabel kan Riden. Naamuan ni Sander, kat nagsakit tinakam na. Gapo, taagayat da ito'y kan Isabel. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluhan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Andaan pa na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagate ayat ko kan ka. Nasayangan man tay may kasande. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsublim. Ta ibagak nga agsapol ka iti sa bali a babae. Aniya? Wan. Gapot ta awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak met. Kabalan ka nga ipayan itinasaya at panagbiag. Pudno? Ngam talagang awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot ta addan nobyo. Aniya? Asino tinobyom? Nireden. Kat pang maasim tadi ka kuman mangriribok. Agbirok ka iti sabali nga armam, kunak manin. Talaga apes ti dayjay ariden iti biag korto niya. Ha? Apay ka day, boss. No awan dayjay ariden. Sigurado nga inaklonnak ni Isabel. Talaga lang di na kay ayaten, boss. Aklunam nga minan. Tonyo. Wen, boss. Ay na. Bayam nga minan day taas asawa. Oh, kita anak.
Naragsakak latta iti biyag ko. Nga uri ang asawa. Kasano nga min nga damangayat kan ka? Katlaat ka? Laadak naragsakak latta iti biyag ko, boss. Laad ka matlang, iso adi na kainayat ni Ma'am Isabel. No? Sumardeng kanton niya. Napudot ti ulok. Amangan no sikat ti pangidas alak iti pungtot ko. Mama, napagsaritaan mi kinireden nga agkalay sa kamin. Umaydan to ka na makisarita inton sumarunong aldaw. Ay, katuan na, iha. Siyak, ti excited para iti panagkasaryo ka ni Riden. Da kayo at talaga, mama. Idi pa'y lang gamin nga ibagbagak ka na kayo nga agkasar kayo. Insaganaan mi pa'y ngamin anaimbag ti panagkasar mi, mama. Kat sapay la ko man. Kasardangan nakmatan ni Sandra. Barang agsardeng ton abang reng-reng-rengken ka. Inton agkalaysa kayon ka ni Riden. Sapay ko, mama. Nalpasan ti kalay sa tareden. Legal tan nga agasawa. Juan Isabel, kita mo, nakaragragsakak launay. Uray siya. Dayto yung titagi uray ko. Ti agbalin a Mrs. Romualdez. Ulit agtiyagkarikan ka. Agbalinak to ang sayaat nga asawakin ka. Di kanto agrigat iti sidong ko. Agyaman na kreden. Kat ikarikmat nga agbalinak a nasayaat kan ka. Wala. Rugyan tangarudan ti aging pake. Para ti panag-honeymoon ta iti abroad. Jak maaklon anila ang Riden ti makaabak kanyag. Aklo naman ti amin, boss. Talaga akas ta ti biag. Ni Riden asigod amarigrigat. Isulaan ti makaabak kanyag. Talaga akas ta kunak manen, boss. Saan nga iti amin akan ito? Kat kukwa tayo. At damod dagiti gundaway. Ama pa ay tayo iti kalkalikaguman tayo. Jak itulok akas to'y lang tonyo. Isuarugyak moten timang parigat iti dayjay ariden. Anya? Gantonyo sikalaan tinang ibagak iti daytoy. Isu nga ikaemmo daytang niwat mo. Jenny, sabali ti madbadlang ko. Kasla dagsisiim dito grocery tayo. Anya? Wan Jenny, jak maawatan. Talaga sabali tirik na. Amangan mo no anya ki plano na dagita. Iso anas kan nga ibagam dayta ka ni boss. Talaga nga ibaga. Amangan no adda man nagdakdakas asabali ti pampanunutan na nga aramidan. Wan nga rod, Rowena. Agra-ira itan ti kinadakas. Iso anas kan nga gridam tayo. Honey, apay ka di ang nagpartak ti panagpataray mo. Kaslang amin adamang sursurot kadatahan eh. Anya? Makikita kiti side mirror. Talaga sursurutan na tada di alugan. Partakan pa'y nga rod maneho. Gumaganad ka. Wala ni, di ka madalagan. Saan tamay sagmak? Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Nakabutbut ang honey. Di kagdanag. Yaw awan taday tamang sursurot kadata. Saan ang maikat ti panagnervyos ko? Gapo iti panang surot da kada kami itay. Ay, naimbag. Ta saan kayo ang naisagmak? Balasang ko. Ungarod na nang. Asino nga tadagi jay? Day tamat lang ti pampanunutak. Asino dagi jay kan anya tirantada. Apay ta sinurot da kayo. Naskan nga agan anad tayo, nanang. Awan mo ti amok a pinasakitan mi. Wano nagbasulan mi. Tapno adda ko mamangipang takada tayo a pamilya. Amangan mo't no managdakdakas dagi dya at tao. Saan tayo nga amo, nanang? No anya ti husto arantada.
Ngamnasken nga agan annad tayo akanayon. Sa bali talagang nibos ita, Tonyo. Huwag nga raw, Manang Mirna. Pasig mo ta na kinadakas ti adda iti panunot na. Jak mo iti day tabos mo. Nagari siguro ti kinadakas iti kaunggan na. Kaya't kunti pumanaw ditoy. Gaputa kumarkaro mo ta na dumakdakas ti ugali na. Uray siya nga rod. Ngam sigurado adi na tapalubosan. Ang mga no pagaramidan na ta iti dakas no agpilit ta pumanaw ditoy. Huwag nga raw, Manang Mirna. Sa balin ti atmosfera iti daytoy a mansyon. Agan annad ka, Tonyo. Nang runa, tada kayo akanayon ti agkuy-kuyog. Ang mga no mairobo ka. Honey, anya dayjay. Kaslad na bimtak. Wan nga rod. Kaslay ti garahe tayo ti bimtak. Anya? Mapitlan. Inakitano niya na dyan. Saan nani? Ang mga no adda taong ijaya sa bali ti gandat na. Ang mga no anya apay ti mapasamakan ka. Ang mga no pinabatak dati may sa kadagitilugan tayo. Anya? Ngam kasano anak kastrikda. Kat addamat gwardya tayo. Nakaturog siguro. Apay ngamin ang naturog. Sapay ko matawan da kas ana pasamakan ko na. Reden, anak ko. Bimtak ti may sa alugan niya. Anya? Asino nga tati akin aramid iti daytoy. Agkalma ka kumalaang anak ko. Di ka unay agpungtot. Anya launay tinagbasulak. Tapno aramidin na kanyak ti kastoy. Ay, amangan ba't no umapalkan ka tinangaramid iti kasta. Iso akayat dama po ka, dagiti sa nikwam. Diyak itulok akastilat ta na kanayon. Paimbestigar ko retoy. Tapno maamon na sino ti akin aramid. Nagbaligi dagiti binilin ko amang pabetak iti lugan dayjay Riden. Sigurado, kasta una iti panagliday na ita. Talaga gayam nga intuloy yu anang bilin iti mang pabetak iti logan na, boss. Wento nyo, kat nagbaligi da. Iso kasta una iti ragsak ko ita. Boss Sander. Ngam saan lang aday tati pagpatinggan ti amin. Bilinak ita nga ibusen dati sa nikwaday di at tao. Kalpasan na, isarunuda day jay Ariden. Boss, saan kayo kumaunay? Maasi kayo kumamot ka ni Sir Reden. Apay ko maamaasyakin ko na, Tonyo? Kat no kalaban ko day jay. Iso asika, Tonyo. Di ka agdardarasudos. Gaputa kabaalan kamet agudasan. Anya? Luisa, sungbatan na kumain. Di ka agbabawi no siya ti pakiasawaan. Talaga ka di anapudno ti panagayat mo kanya, Sander? Wen, Luisa. Nakasaganak amang ipanagnak iti dayta. Sander. Iso please. Nakasaganak amang ipaaykan ka iti nasaliwanwan na panagbiag. Sa bagay, ay ayatan ka mat, Sander. Ha? Oh, agyamanak, Luisa. Kat ipapailaring. Planwentan ti panagkasarta. Maragsakan ak unay, honey. Nagsubling itisigod ti kita ti negosyo tayo. Wan nga rotani. Gapo dahi tayo ti kinagagat lagi ti empleyado ta. Kan, gapumutan iti kinalaing mo ang mga manihal. Thank you ti compliment, honey. Siyempre, matani. Kan gapo mo dahi tayo ti suportang kanyak, honey. Gapo iti effort na adwa. Kan suporta dagiti parents tako nakmanlaan. Ayun kayo, honey. Agkasapulan dagiti doa apang publiko apagadalan dito ili tayo iti pinansyal. Kasta ka di? O di mangtad tayo ti tulong. Dagita tinaskan nga ipaayan iti tulong. Una ni, kat agyaman ak unay,
Gaputa si pupuso ka amang ipay iti tulong kadagiti agkasapulan. Kayat ko tinagarbo akalaysa. Iso amang biro ka iti kalaingan nga cater, manang Mirna. Talaga kadingag kasar kayon iti nobyam, boss. Wen, iso nga rod abilbilinan ka, nagsagana kayo anaimbag. Kayat ko anagarbo ti kasar ko. Ngem iti kasar dayjay ariden. Ay na, uray nagarbuti kalaysa, no saan mo't anaragsak ti maangay akalaysa. Awan mo't laag serbina. Anya? Wan boss, iso anasaysaya at lata, nga uray simple, basta naragsak. Baknangak! Iso asan ang mabalin asimpila ang ti kasar ko. Awisag dagiti babak ng agagayam ko. Kastamot dayjay ariden. Tapno umapal iti kinagarbo ti kalaysak. Wan boss, sa bagay, da kayo ti aggastos, iso ang makaammo kayo. Talaga nasaya at ipanagpuspuso day di as Reden Romualdez. Anya? Apay ana ibagam dayta, Tonyo. Awan, boss. Apresyal klang ti kinasayaat na. Awan, boss. Amuyo ka day. Mabigbig-big itan. Gapo iti nagadu atulong na iti lugar tayo. Kasta. Awan, boss. Adong amin ti tinultulungan na. Ado ti indunar na iti pampubliko a pagadalan. Kadagiti district hospitals. Kadagiti organisasyon dagiti PWDs. Talaga akayat na ti agpasikat unay. Angam sigilahan. Inton malpas ti kalay sami kini Luisa. Rugyak manen ti mang bilin kadagiti tao. Ta isarunuda apukawon dagiti negosyo na. Tapno awanen ti kakumpetensya. Amom Reden, napigsa ki atap ko. May papanitan niya. At tapak ani Sander ti dadaulo ti amin ang mapaspasamak. Di ka na yun amang sursurot kan ka. Ti panagpabutak da iti lugan nyo, kandag iti mang sipsipot iti groserya. Reden, Day tamot niya day ti panunot ko. Ngam urayan tayo aram muarte resulta ti investigasyon. Narigat ti bastag pagpabasulatan, Rowena. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka day, boss. Sumurot ka kadagiti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Agbaligi nga ta ni Sander, iti plano na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit unay tinakam ni Sander. Gaputa nagkalay Sander Reden kan Isabel. Pinanunot na nga rod abalsan ni Reden. Iso a pinagtak na ti may salugan ni Reden. Ni Sander matiatapan ni Reden nga akin aramid iti amin. Ngam kinuna ni Isabel anarigat ti basta agpabasulatan. Iti may sangal daw, binilin ni Sander ni Tonyo. Papagayam, denggan tituloy iti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka de, boss. Sumurot ka kadagiti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya?
mabuting ka dito ni. Ay, no dagita banag. Kabalak nga aramiden, sir. Panagkunak, saan arumbang aramiden tayo dayta? Gaputawan mo't basol ni Sir Reden kada kayo. Adon ti basol na kanyak. Iso ti numero 1 aka kompetensya kiti amin a negosyo. Ken iso ti makagapo. No apay adinak inayat ni Isabel. Ngam, boss. Isutiin mo na ang nagnegosyo. Kan may sa, apay ang nasakit pa lang tinakam nyo. Adi na kayo inayat ni Ma'am Isabel. Kat adamat ta ni Ma'am Luis sa itibiyagyo. Awanan ti adupay asauton niya. Ibagamlaan no di mo kabalan. Ah, Tano saan? Ni Dagol ti bilinag. Nagsubling ti sigod nga income ti grocerya tayo. Kat panagkunak, nasaysaya at siguro namang lukat tayo pa iti maysa. Gaputaw madadon ti orders kan customers tayo. Wan nga ron, Rowena. Agyaman ako na Gaputa pimig sa manan tinegosyo tayo. At dalat tapag kwartahan tayo amin. Maragsakan unay dagiti padak nga empleyado. Gaputa ingato yung matan ti sweldo mi. Deserve yun ta. Gaputa nagagat kayo. Kanawan kayo. Saan arumang ay dagiti grocery? Kat gaputa na anos kayo mat abos mi. Ang masaya nga na kiti bimtak alugan ko. Aging kayta, awan pa iti resulta ti investigasyon na sino tiyakin aramid. Sapay ko mga rod, tamaamuan tayo matan. Tapno amu tayo no asino ti rumbang na agbayad iti dayta. Kasano Dagol? Naplano yung kadintin bilin ko kada kayo. Wen, boss. Nagasagana kami na mangisayang kap iti dayta. Nasaya at no kasta, Dagol. Ngam saan kayo ngagdardarasodos? Aganad kayo. Tapno awan ti maisagmak kadagiti empleyado iti dayjay ag grocery ni Reden. Wen, boss. Saan kaya madanagan? Dayjay ariden ti rumbang nga agikaro. Saan adagiti empleyado na? Wen, boss. Damag ko ket ado ti produkto da. Iso akala at manen apimiksa. Ket ita, madama nga agpapaaramid iti kabarbaro nga establishmento na. Ket sigurado nga ag-branch out manen dayjay. Sigurado boss. Iso alas kan agtignay namin. Ngam sigurado nyo lang. Itadyo adagos ti tangdal mi boss. Di ka madanagan. Basta agan anad kayo kunak manen. Tapno saan kayo amay sagmak. Sander, kasla dadyak ang mga aramidam Anya ko mater aramida ka di mo amo. Diyak mo kan ka, Sander. Kasla ngamin sa bali titigtignay mo. Anya? Please, Sander. No addaman saan anasayata planom, di mo ko man patuluyan. Panunutam ko mamot ti masakbayan. Amok ti aramida, Luisa. Iso addi ka sumanao dita. No kayat mo anasaya at akanayon, ti panagden nata. Congratulations, honey. Ado ti mga presyar iti kinasayaat mo. Diyak kumangarot kaya tamaamuan ti publiko. Ngam naipadamag damatan. Kasano? Katday tamat ti kanayon asang kaibaga dagiti natulungam. Iso asaan amaliklikan ang madamag ti kaaduan. Huwag nga rodhani. Kat agyama na kiti suportam. Gapta sinadaan kamat at tumulong ka na kitag kasapulan. Gaputa day ti amok amay parbanghani. No tayo ti addaan, tumulong tayo. Nangro na kadagiti public schools. Ken district hospitals, gaputa ado nga umili ti agnumar. Wala ni. Ang sapay ko ma. Tagsardang matan ang iti mangriribok iti biyag tayo. Wanhani, sapay la ko ma. Ma'am Luisa, sa dino ka di tinapanan ni Boss Sander. Ay, diyak mo, manang merna. Anya, saan ka di nagpakadakan ka, Ma'am Luisa?
Saan nga ruhad manang? Dayta ti parikot ko iti asawag. Pasaray rumwa. Ngam di namat ibagano sa dino ti papapanan na. Ay, sa dino nga tagaagpay, so ay tinapanan na. Jack mo, manang. Ngam sa bali ti atap ko. Ang mga nuadamot sa bali nga inaramid na. Sapay ko mata saan akasta. Apay ka day, boss. Saan kayo makaid na? Masyudo tak itinakita kay Jay sentro to niya. Apay, anya tinakita yaw. Kasano? Nagan amin day Jay Ariden ti makitak. Puro donated by Riden Romualdez. Makapabwisit. Bwisit na talaga! No kayat yaw, mangtad kayo mat ititulong, boss. Tapno lumatak mo tinagan yaw. Aniya? Wen, boss. Apay ko mga itid kulaeng dagiti kwarta nagbambanugak. Jack kayat amaksayan ti kinabaknang ko. Iso anasaysaya at laengen nga ipauram ko amin a negosyo day Jay Ariden. Sakbay apagulimakak. Ang boss, agbasbasol kayo lang iti daytang araramidan yaw. Di nakisuro iti aramidak to nyo. Gaputad adda nga amok ti aramidak ngem iti sika. Aggunay kayong tagol. Aramidan yung ti ipapaaramid ko kada kayo. Manggit kita kami pala itinasaya na kundaway, boss. Ngem ka ano? Kaya't kun apagulimakan nyo day dya tao, tapno mapukawan iti dalan ko. Boss. Ibagamlaeng no diyo kabagalan tagol. Tamang kitak iti sabali at ang danak. Sara, boss. Sige. Ipatungpal men ti paparamit yo. Rumbang laeng, no diyo kaya't ada kayo ti pagulimakak. Anya ti pagsarsaritaan nyo dito ay. Sander, dagon. Luisa. Nangag mo ka di amin ang nagsalitaan mi. Juan Sander, kat Jack in pagarop nga dagayam ti ilimlimad mo kanya. Apay ngamin adumdumngag ka iti saritaan ti akin saritaan. Gaputa kayat ko apen kan. No adda ilimlimad mo kanyak. Luisa. Nangag ko amin nga imbilin mo kan ni Dagol. Amom ka di abasol ti papaaramid mo. Awan basol jet tao kan ka. Iso asaan arumbang apagaramidan nyo iti dakas. Agtanang ka kuma, Sander. Saan nga amin at tiyempo kat kukwam. Anya? Danggagnak kuma. Itatana sa papay. Ibabawim ti imbilin mo kan ni Dagol. Kat no aramidam day taga po iti apal mo kan ni Reden. Agaramid ka langan iti nasayaat. Tapno maitanok mo't tinagan mo. Saan mo nga ammo ti makagapo? No apay nga inaramid ko daytoy Luisa. Iso addi ka agin lalaing amang bagbaga kanyak. Agpanunot ka anaimbag. Kunak manan Sander. Gapo iti aramidam. Nalipatan pa yan nga daak nga asawam. Dagaw, di ka kumamot agbalin apas pasurot iti rinokar nga aramid. Gapulang iti kwarta. Anya? Amok ti imbilin kan ka ni boss. Agpanunot ka kumapay ana imbag. Sakbay nga aramidan ti may sa abanag. Panunutam kumapay ana imbag ti ibungan akan ka. Iti biktima. Kan ni boss mo't lang. Agin lilinis ka mo, Tonyo. Kahit mo ka de, tay pulong ka ni boss, ha? Ura ipulong na. Di nakmatlangan ano ni boss. Ang mga no si Sanchin nakadagos. Ha? Siya, si Sanchin ni boss? Oo, ang mga no si kapay ti umuna ama si Santay Dagol. Karkaritan na ka de, Tonyo. Kabalan ka si Sanchin, kunam sa. Di nakarkaritan kunakmat. Taamangan noon-unaan ka. Anya? Boss, Tonyo, um, kalkalabanin na ka din.
Ay, saan, boss? Hapay kumangay ang kalabanan kayo. Anya ti imbaga ni Dagol kanyak. Apay ka di nga isakit mo dayjay Ariden, ha? Ay, mga nun ninayunan ni Dagul timbaga na kada kayo, boss. Ang mawanti sa bali nga intensyon ko, iti dayjay nga imbaga ka. Isaksakit kayo laang. Gapot sa saan akas karina tibilin nyo kadakwada? Awan ti makalapad iti kayat kong aramidan. No kalabanan na ka. Jak agpang nga dua amang gutas kan ka. Ay, boss. Sumbatan na kita, Tonya. Ay, Tumulong ka kadi kadadagol, wenno patayin ka itamat lang. Agbilang ak iti talo. Kat kayat ko asumumbat ka, Tonya. Maysa. Dua. Talo! Sumbat! Hey, boss, kuha. Ay na, imputok yung manantipaltok yung boss. Agyaman ka. Tas saan adita ulom tinang itutukak iti paltog ko. Kat daytoy ti ibagakin ka. Di nakontraren ko nakmanen. Gaputa sa anak nga agpangadwa, amang gudas kan ka! Ay na, Ma'am Luisa, mabutbutagak. Ay, apay ka di manang meron na. Agsasarunumot tanti putok ti paltog. Anya nga tanti mapaspasama ka ni Sander. Patsak nga adda ti saan a kinanunungan ni Manong Tonyo a plano na. Iso ang nakaungat manan. Ay, Ma'am Luisa, ala, di kan agbutang, manang. Saan kayo amaan ano? Basta agulima kayo laang. Ay, wan, Ma'am. Noan niya man ti makitkita kan mangnganggag yung aramidan ni Sander. Agulima kayo kumalaang. Tapno saan kayo amaan ano? Wan, Ma'am Luisa. Rowena, sikapay lang ti pangital ka kiti negosyo. Anya? Ada maangay a business seminar mi iji syudad. Agluwas kami kan Isabel. Talo nga aldaw ti seminar mi. Isa sikapay lang kumati makaamo dito ha. Alawan Reden, di yung pakadanagan ti negosyo. Ado kami nga empleyado kat da kami ti makaam mo. Agyaman na. Ngam, maamaka ka Reden. Ang mga nod naman ang dagiti agbasak-basak dito eh. Awan mat siguro. Sana bale, tandamot nagiti gwardya. Kan noad sa bale amadlaw yo. Umawag kayo adagos kanyak. Wano ka ni Ma'am yung Isabel. Ha? Wen, kat agan-anad kayo iti panagbiyahe yo. Apay nga takas to tiriknak, hani. Apay ka di, honey. Diyak maawatan tiriknak. Kasla sa anak amakain na. Amangan mat no banog mo lang dayta iti seminar tayo. Tsaka mo. Sa bagay. Technical nagiti seminar da kada tayo. Sana bale, tamaudi itan nga aldaw ti seminar tayo. Agsublita iti lugar tayo inton manam, wano inton bigan. Wan mat kat di Makita tanto manan ti negosyo ta. Di mo pa kadanagan ti negosyo, honey. Patsik asaan abaybay ang darwena. Bravo, Dagol! Bravo! Kinunak naman gamin ka na kayo, boss. Kabaalan mi nga raminan ti paparami dyo. Hanggang sigurado kayo, ngawan na iraman at tao, ijay inuram yun? Sigurado, boss. Kapot na rabi, una yun, hindi inuram mi ti establishmento. Nasaya at mo kasta, Dagol. Sigurado nga agsang ito iti daraday jay ariden. Inton makita na ti establishmento na. Sigurado adim mapuamin a produkto da. Kastamot dagiti kwarta. No adda imbati da a koleksyon da. Ket, tisod dumingay, boss. Ang mga nalipatan yon. Gapo tinalaos sa kinaragsakyaw. Di ka madanagan, Dagol. Makitam ka di day tabag. Kwarta ti linhaon day ta. Kat makaamu kayunton kadagiti kakaduam amang bingay-bingay.
Ay, kaya man ako na, boss. Oh, itala nga makita do ang kwarta. Agsasarunon to day tadagol. Lakit di tagbalin ka anapudno apasurot ko. Asti nga yung tirik na timakaingamit do ang kwarta. Idulin mo man day ta kwarta dagol. Nasakit ti matak amang kitkita. Amangan umaagaw ko kat purak. Ibagam laeng no umapal ka, taikan ka. Manoribo di kahit mo. Saan ko apagan ano day ta kwarta? Oh, imposible kamaton niyo. Jak pagtatak ko nanti kwarta naggapo iti dakas nga ramid. Anya, di ka man naging lilinis. Ano mo tibasol mo? Agpapada tayo lang nga managbasol. Nayanakak ama nagbasol. Isudyak ibaga nga awan basol ko. Kasi na, awan pa'y pulos na aramidak, itikas iti inaramid mo. Isung agpanunot ka kuman, bayat ana sa papay. Talaga kontrabida ka ba na niya? Kayat mo ka ni. Nga ibagak ka ni boss tapaguli mo kandakan. Anya? O sige, ibagam lang. Ta sigurado akatawaan na kalaang dayjay. Oh, honey. Adda umaw-awag iti cellphone mo. Sungbata mon. Sino mo tayo Rabin. Sungbata mon. Amang ano na patagtibaga na. Limot Rowena ti umawag. Oh. Hello? Reden, saan kayo kumamakmakla at itibagak? Ha? Apay ka ti Rowena? Agalma kayo kuma. At dati saan anasaya at anapasanak iti groceria. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetayo ita alawas anapauwan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.